Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 52 amakuru marungi aha b'ensi yoona. Simuka, simuka, ojware amaani gawe, iwe Sayuni, jwara ebijwaro byawe birungi, iwe Yerusalemu, orurembo rurikwera, ahabw'okuba batashazirwe n'abatashemiire tibarigaruka kukwijamu. Yekunkumula omu cuucu, oyimuke, oshutame, iwe Yerusalemu enkwatwa, yuzwa enkomo ezikuri omu bisya, iwe Sayuni enkwatwa. Ahabw'okuba oku nikwo Mukama arikugamba nagira ati: mukagurwa busha kandi muryacungurwa hatari mpiiha. Ahakuba oku nikwo Mukama arikugamba nagira ati: okubanza abantu banje bakashuma Misiri kushuhukirayo, bwanyuma Abasiriya babiitira kubi busha. Mbwenu aha nteekirweho ki? Nindeeba abantu banje nibatwarirwa busha. Nikwo Mukama arikugamba. Abarikubategeka nibababorozya kandi obutoosha izina ryangye risiiba nirigaywa, nikwo Mukama arikugamba. Nikyo abantu banje barimanyira izina ryangye, ahari ery'izooba baryamanya ngu ninye orikugamba, reeba ninye. Ebigyere by'orikureeta amakuru g'ebigambo birungi kandi birungi aha bibungo, orikuranga eby'obusinge akareeta amakuru marungi g'ebigambo birungi, orikuranga eby'okujunwa akagira Sayuni ati: Ruhanga wawe ari aha ngoma. Hurra, abarinzi bawe nibimusya iraka, nibeshongorera hamwe n'okushemererwa, ahabw'okuba Mukama kwarigaruka Sayuni baryareebana nawe. Imwe emyanya ya Yerusalemu yabiire amatongo, muteerere akaaru k'okushemererwa nimweshongorera hamwe, ahabw'okuba Mukama ahumuriize abantu be, yacungura Yerusalemu. Mukama afungiize omukono gwe ogurikwera omu maisho g'amahanga goona, n'emperu z'ensi zoona ziryareeba okujuna kwa Ruhanga wiitu. Mugyende, mugyende, murugyemu, mutakora aha kintu kyona ekitashemiire, imwe abeekorera ebintu bya Mukama, murugye ahagati yarwo mweyeze. Ahabw'okuba timurirugayo nimurawukiriza, kandi timurigyenda nimuhunga, ahakuba Mukama niwe aribebembera, kandi Ruhanga wa Isirayiri niwe aribaza enyuma akaguma nabarinda. Ebyokuragura aha busaasi bwa Kristo. Reeba, omuheereza wangye aryakoresa obwengye, aryayimbisibwa atungurwe aze ahaiguru munonga. Nk'oku bingi bamutangariire ahabw'okusiisikara aha maisho kukira abantu boona, n'enshusha y'okutaba nk'ey'abantu, nikwo arikanga amahanga mingi, abagabe bakeekwata aha munwa habwe, ahabw'okuba baryareeba ekitakabahoga kandi n'eki batakahuriraga baryakyetegyereza.